ipepalem Yesus anak menteri ya. Sioge kenca dua wari Yesus ibas kutae berkat ia ku Galilea. Yesus jine enggo pernah ngatakan sekala nabi labo meherga ibas kutana. Tapi kencasih Yesus i Galilea, ia walau kala ia alu meriah ukur. Sabab asum wari raya Paskah i Yerusalem, enggo ida kala kerinana kai si ibahan Yesus. Adisioge sada perikop enda banci si eta. Ema Yesus sendiri jenda bercerita. Kasih ceritakan Yesus ijenda emekakan kenca dua wari Yesus ibas kutae berkat ia ku Galilea. Yesus jine enggo pernah ngatakan sekala nabi labo meherga ibas kutana. Tapi kencasih Yesus i Galilea, ia walau kala ia alu meriah ukur. Sabab asum wari raya Paskah i Yerusalem, enggo idah kala kerina kai si ibahan Yesus. Lit je idahndu la ia walau kala nabindai. Tapi idahndu Yesus ia lo kala. Alasan ninang kai maka alo kala enda aru meriah ukur. Ya. Enggo idah kala kerina kai si ibahan Yesus. Jadi arah perbahanan Yesus ndai meriah akap kala ngalo iya. Endam lebih adisioge. Jadi kugapa pe bancing lit penolakan. Sebagai ndai gue katakan pamana secara umum. Sekala nabi labo meherga ibas kutana. Tapi Yesus kala Galilea ia kala Nasaret, ia lo kala lit ala senang. Kai bango idah kala kerinana kai si ibahan Yesus. Jadi perbahanan Yesus ndai sebagai nabi ia lu kala ia. Endam lebih dikatakan di bataman bantah. Jadi perlu kalau kepeken perbahanan ndai erbanca kita ia lu kala. Lebih bagian. Nin kala perbahanan ta maka meriah ukur kala ndai ngalo Yesus. Kata enggo jadi manusia. Kata me dibata. Arah kata me ijadikan kirinana sinasalit. Rehia ku Galilea. Enggo melala perbahanan na idah kala iwari raya Paskah i Yerusalem. Mulih pe ia kukutana. Meriah akap kala ngalo-ngalosa ngenen kaisi ibahan Yesus. Perbahanena nuduh kenca isi ia. Perbahanena banca ia lo kala ndai. Jadi dibagi bicara tulak ndu peatindu Yesus. Bicara lapir gaindu Yesus. Tapi adinindu arah perbahanena. Kuakap lalit ala sendu nolaksa. Bicara tolak ndupe Yesus sebagai nabi. Tapi lalit ala sendu nolaksa. Adi idah ndu perbahanan. Perbahanan ndai nuduh kenca isi iya. Erbanca kalak sinolak ndai berubah sifatna.
dung namria akap kalak Galilea ngalo-ngalo Yesus mulih kukutana sebagai nabi. Perbahanandu ras perbahananku laban cila. Memakam ria akap kalak ngalo-ngalo kegelu henta. Ayat 46. Alu bagai mulihkan Yesus kukutakana i daerah Galilea. Mekuta si pernah ije ibahanna lau jadi anggur. Perbahanan iturikan maka ikana ibana lau jadi lau anggur. Perbahanan si perdatekan kata di bata erbanduni endah ingan tatading di bata erban si menghuli man manusia ibra kena anak nasi tonggal lakirinana kalau sitik man anak mati tapi dat kegeluhan si rasa lalap lanai ia yukum perbahanan. Bicara tulang dupe Yesus, bicara lape kam gitek man Yesus, tapi adi idah ndu perbahanana meriah ngeukur ndu adi kalak sinampati kam reh. Maka sambungna alu bagai mulihkan Yesus kukutakana di daerah Galilea. Mekuta si pernah ijei ibahanna lau jadi anggur. Perbahanan kape. Maka bicara secara umum Nabi labu yirgai ibas kutana. Tapi ngenin perbahanan Yesus lalit dalam kala endai nolak ia. Itu dikenakan lau ibana jadi lau anggur ibas kerja-kerja demu bayu ikana. Perbahanan du, ras perbahananku, perbahanan di bata, perbahanan Yesus. Tidak ada alasan orang, akhirnya semua orang dengan sukacita ngalo-ngalo ia. Ibas kuta lit sekala menteri raja. Anakna sakit i Kapernaum. Kencai begina berita, maka Yesus enggoreh i Judea nari ku Galilea. Maka ijumpaina Yesus. Jana ipindo kena gelah berkat Yesus ku Kapernaum. Guna pepalem anakna si menam mati perbahanan reka Yesus likaje kalak sakit dilo nama Yesus gelah min Yesus reh kukutana ku Kapernaum guna pepalem anak nasi menam mati perbahanan lano banci tolak ndu Yesus adi idah ndu perbahanan. Kencai begina berita, maka Yesus enggoreh i Judea nari ku Galilea. Maka ijumpai na Yesus jana ipindo kena gelah berkat Yesus ku Kapernaum rekai rebahan perbahanan guna pepalem anakna si menam mati. Tapi nina Yesus manbana adilangakin idahnu tanda-tanda sengget simbelin labo kamte perbahanan ugar banca maka banci iate perbahanan. Tapi nina Yesus manbana adilangakin idahnu tanda-tanda sengget simbelin labo kamtek man bangku adi ngerana ngenca banci kita latih itah Yesus kuga erban perbahanan
gelah banci tek iya, maka Yesus sendama anak di bata, maka Yesus ema sirih isurga nari, maka Yesus ema raja penampat singgo janjikan oleh Musa, ras oleh kitab nabi-nabi, labo banci kari kam tek ngoidah ndu ikana lau jadi lo anggur ngo sikap kerja kalak ndai enda pesi berbagi kami ngencakari ngo kari sikap ka anak ndundai malam tapi laka bokam kari tek man isi sirih isurga narindai tapi nina Yesus man bana adilanga kin idah ndu tanda-tanda sengget simbelin labu kamtuk. Jadi jenda perbahanan Tuhan Yesus banci kata kendu rebanca kalak ndai tek man bana. Uga ban Yesus maka banci kalak endan ndai tek. Sebab adi pesta di kana si minum lau anggur ndai labu ya tek. Sir kerja ndai pila butek tapi sitek jai ajar-ajar rangencak enda pekari bancika bagi adilangakin idah ndu tanda-tanda sengget simbelin labu kamtek adi bagai kuga ban Yesus endam penyakit simbelinna penyakit simbelinna Adam ras kam, ras aku, late kita kaisi ikatakan di batai. Jendai dah dulit pinakit, anakna menam mati. Kepeken bapa na endak lit ka pinakit na laka ia tek. Pinakit latek, upah na eme kematen neraka. Adilakam tek maka aku maka mate mekambas dosandu laban cikam reh kuja inganku tading nina Tuhan Yesus saban cikap siaka pang-pangan pinakit demam pinakit tapi simbages na ijeinda idah Yesus labu anak nasi menam mati mantambaran bapa nasirih endang mantambaran bana dilenga kari idahna tanda-tanda sengget ndai langa bobanci ia tek amin na perih ia ku Yesus tapi nina Yesus man bana adilanga kin idahan du tanda-tanda sengget simbelin labo kam tek endam pinakitna ngaloi menteri raja oh bapak berkatlah kita minter ope dengan mati anakku mati anak nar kita ken pinakitan mati pertendin kita ken latek mani Yesus si enggoi suruh di batai surga nari engkelengi dunia enda anak manusia reku dunia enda labu menghakimi tapi menyelamatkan gelah ulah kam ras aku ku neraka maka na banci kita ku surga tek kita man Yesus ndai nina Yesus man bana to mulih kam malam nge anak ndu langit Yesus berkat ras iya sebab bicara Yesus berkat rahasia si malam kari pinakitna anak nanda yang ngenca tapi endalah yang ikut berkat ngaloi menteri oh bapak berkatlah kita minter ope dengan mati anakku endang caidah nama salah nina Yesus man bana to mulih kam malam anak ndu arah pudina gua tek menteri kaisi ikatakan Yesus menteri tek ia kaisi ikatakan Yesus Adam lah tek kaisi ikatakan di bata si mereka kesah nandai oh Adam adi pandu bawa tangkai mati kam kari
si Hawa pelatut panna ijenda lain nina Yesman bana to mulika malam nge anak du'e tek menteri kai si ikatakan Yesus maka laos ia kam kai kam golitek entah endang si mantambar kai nge si ikatakan Yesus si enggo kam tek tek nge kam upah dosa ema kematen adi ema upah dosa kematen tek kam terus kendungi karir ban dosa ko akap lang to muli kam malam nge anak du'e tek menteri kai si ikatakan Yesus maka laos ya kairtina maka laos ya adilit kini teken lit perbahanan laka du cocok maka ia laos lang dai uganina talah panina kakkan laos lah kita kopi dengan anakku mati indah tek ia man kasih katakan Yesus maka ia laos lit kini teken man kasih katakan Yesus lit perbahanan cocok kau akap jenda mah kau akap cocok jenda lang dia rada atas ogendu labur dalan ngaloi menteri raja oh bapak berkatlah kita minter pak sana ulah naik timai mah berkatlah kita minter pe dengar mati anakku nina Yesus manbana to mulih kam malam nge anak ndu Allah berfirman dan jadilah demikian kata enggo jadi manusia arah kata kirinana ijadikan di bata sina salit lalit sada pejadi adilakin arah kata mulilah kam malam nge anak du'e to mulih kam malam nge anak du'e Allah berfirman maka jadilah apa yang dia katakan Yesus inilah firman Allah yang menjelma menjadi manusia ngerana ia kasih kata kena jadi to mulikam malam nge anak du'e tek menteri kasih ikatakan Yesus man iste ia tek man Yesus ibas kasih belas kena jadi lengai dahna apa yang difirmankan oleh Allah pasti akan terjadi maka tek ia tek menteri kasih ikatakan Yesus maka laos ia ada iman ada perbuatan di tengah dalan jumpa ia res juak-juakna nina juak-juakna man bana anak ndu enggo malam juak-juak nandai lebih ngelapor ban akap juak-juak nandai lah naik kari mulih-mulih menteri ndai enggo malam anak nandai sidahilah ia laporan dari desa isungkunna nina juak-juak na man bana anak ndu enggo malam isungkunna juak-juak na entah jam 3 anak na mulai malam kini terkena ras cocok kena ndai tek ia gundari rejuak-juak na anak ndu enggo malam terjabab juak-juak lebih ku oge buku indah kurang lebih 30 kilometer dauhnya jadi dauh kali ya mungkin ada wari perdalanan bagi lebih ya di tengah dalan jumpa ada juak-juak na nina juak sabab juak-juak lebih kira-kira jam sada
Uga anggo dekah na menteri enda tu. Man kayu si ikatakan Yesus. Nerbis. Berarti nggo sadawari ia tu kayu si ikatakan di bata jadi. Tapi lengah ia sih ke rumahna. Bandaukal antara kutana ras ija Yesus ijumpai na enda. Berjabab jua lebih kira-kira jam sada suari enggo malam pinakitna. Jenari iingat menteri maka ibas jam si me asum nina Yesman bana malam nge pinakit nru malam nge anak nru jenari iingat menteri maka ibas jam si me asum nina Yesus man bana malam nge anak nru banci kam rasa kurukur nggolit si ikatakan di bata sadawari makana jadi makaidah du man bang kulit piga-piga ikatakan di bata tapi labo sadawari jadi 22 tahun maka jadi. Tapi kasih kata kena jadi di bata ngerana jadi kasih ikata kena menang kalah si Adam rasi Hawa layak kasih katakan di bata menteri enda menang ia tek ia kasih ia katakan Yesus malam nge anak ndu tek ia ras jadi kam rasa aku kasih katakan Yesus bancing timendu 10 tahun 20 tahun entah si terakhir kal pagi sanganina man bandu mari bengket ku surga ingan si enggo kusikapkan man bandu sebab sangaku berkat ngerana man bandu laus mu aku nikapkan ingan man bandu janah encagi karidung reh aku ngalo-ngalo kam ngasa genduari Yesus langaruh tapi kari laban cila jadi ibabana me kita ku surga kam rasaku pasti kam teklik surga alasanna bani Yesus reh surga naringe mulai kaya ke surga jagir janji dengan kaya reh ngalo-ngalo kita digan enda kari jadi sih ibas geluh tasialami tapi gendari nari enggom kita te enggom mulih menteri ilebe-lebe Yesus nari idalanina medalana i tengah dalan jumpa mia kasih ikatakan Yesus ndai makandai nina jenari iingat menteri maka ibas jam si me asum nina Yesus man bana malam nge anak ndu maka ku inget denggo sang aku bangkit ke surga tanggal si bagenda barenda kata kendu jem aku bertobat jem kam kualokan genduari enggo ku idah enda kepeken surga si pesikap ndu guna inganku malam nge anak ndu maka krina ia ras keluargana tekman Yesus dampak kini teken menteri raja menjangkit man seisi rumahna adi sakit flu menjangkit flu man seisi rumah sadar ban dosa Adam menjangkit man kerinana tapi te menteri man Yesus menjangkit kange maka nina maka krina ia ras keluarga natek man Yesus ukur entah uga ban Yesus maka banti sih ia tek uga maka banti sih kam tek kai si ikatakan Yesus sela bancila jadi upa dosa mu kematen neraka bancing kam latik tapi sangat pagi jadi kam ku neraka ngotik kam maka kasih katakan Yesus neraka lanai banci kam darat jenari
Tapi gundari pe banci kange itu kaman Yesus. Aku kudu ni labo menghakimi, tapi untuk menyelamatkan teka kami. Pedak dukang kari keselamatan wari ija pagi terjadi. Ugaban Yesus maka banci ia te. Maka Yesus ndai me di bata asal kai ikata kena jadi. Allah berfirman, maka jadilah demikian karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Maka Yesuslah bersih ke rumah pegawai istana. Kadena sih perkataan nandai babana kuje menggo jadi jana terakhir sinta bekna megisa malam nge anak du'e maka krina ia ras keluargana tekman Yesus. Enda mu tanda sengget si peduakan ibahan Yesus i Galilea. Tanda sengget enda ibahana kenca ia mulih i Judea nari. Kusungkun kam uga cara naban Yesus. Maka sih kam gundari enggo ngaku. Maka Yesus semu di bata. Dung nakam sendiri tek sebagai perbapan. Mencege seisi jabu pe enggoka erkini teken. Banci kang bandu hot bahdu. Pengaruh seorang orang tua, pengaruh bapak akan mempengaruhi seisi jabu. Bapak narkini teken seisi jabu nape erkini teken. Malam mati kami, kamu Yesus sirih. Ngenin perbahanan du, lalit nari alasan kami nolak kam. Maka kasih kata kendu ras kasih bahan du, nudu kencak. Maka tuhume Yesus, anak Yusuf kalak Nasaret enda. Eme dibata sirih i surga nari. Sebab arah kami ngerana. Sebab ciri-ciri dibatasi itandai kami kalau dia berfirman. Maka jadi bagai kasih ikata kena. Gulidah kami Yesus kasih kata kena. Mulilah malam anak du'e. Janah tek menteri ras jadi bagai. Lalit alasan kami Tuhan Yesus latik man bandu. Maka banlah gelah banci kami ngaku. Adi menteri enda bagenda bandu makaya banci tek. Adi pesta ikana maka banci tek murid-murid bandu mulau jadi lau anggur. Adi nukedeu muskari bandu ya banci tek. Menjaga idah nakam mate ikayu persilang. Johannes Pembaptis maka tek man bandu banidahna kesasi badia. Nusur waktu kami peridikan di sungai Jordan. Makanina tuhumu enda anak di bata. Ertoto aku Tuanku Yesus. Uga bandu aku banci tek. Bagi kamu kari bandu. Seriras menteri enda banci tek ia. Maka kasih kata kendu jadi. Ban kam di bata sembah kami kam di bata kami. Yesus juru selamat kami. Amin.